دوی عید قوت ایک کله پیغامی هم دارد. مثلا ما اگر چو بگوشیم که کسانی عید رمضان المبارک روچگو هر یک عملی پا هفتاد، یک فرضی پا هفتاد، یک نفلی پا یک فرضی، یہ چیزانی شکر و منتیں گرے گی. ایک موقعی کہ ما اللہ رب العزت شکر گزاری خاطر نہ زکائیں یک جا جمع بینو یک نماز وانے بین نام نماز عید فطر. و دومی عید الاضحیٰ کے مزنی عید ما شما گوشیں آیتا مارا یہ قول و عہدی نوک کنے گی. قول و عہد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے خدا پرستی ہے ثبوت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی رندگیری و ہمراہ داری حکم، امت آرام ہمیں حکم کے شماوتی رسول اتباع فرما بری پکرے. و حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ امت روحانی پدر بزرگوار درجہ داری. و عید احکامات مثلا فی العیدین و تجمل فیہا، عید بابت باب عید تہاوت رقم قدری چنگو صاف و شر کنگ، باب الحراب والدرق یوم العید کہ عید روچہ مردم سترہ جہتا وتی نیزی وتی سپری چیزی دیما بداری تک کسی چا ای دیما مگوزی یا وتر سلاح بند کنگو وتی صلاح طاقتانی پیش دارا کہ ما ہر پہ میں حالت قبول کرنے کا تیار ہیں. امن جنگ بابی پتہ کہتے ہیں سنت العیدین لأہل الاسلام. پا مسلمانا پا اہل اسلاما ای روچے تہا راہ و رہبند چیئے کنگی کار و عمل چیئے یہ پر ہم دیما کہتے. حضرت برا رضی اللہ عنہ روایتی کہتے کہ ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی، اولی کاری کہ مائی کنی عید الاضحی روچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ان ای روچا چھی کنگی ہمیں گا اولی کاری کہ مائی کنے فرمانے کا اشن کہ ان نصلی ایک نمازی وانے